حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه عن البراء بن عازب lan saking Sayyidina Barra bin Azib nikangi radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Barra bin Azib anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku qadon mutusi utawa ngukumi sapa Kanjeng Nabi fi ibnati Hamzah ing dalem masalahe anak wadone Sayyidina Hamzah. Den putusi li kholatiha maring kholae utawa bebek wadone ibnati Hamzah. Li kholatiha maring bebeke ibnati Hamzah. Kholah adalah tretan bine dari ibu. Khol tretan laken ibu. Kholah tretan bineen ibu. Ammah tretan bineen bapak. Amun ammi paman nikah tretan laken bapak. Jadi berbeda. Kholah tretan bineen ibu. Khol tretan laken ibu. Ammah tretan bineen bapak. Amun tretan laken bapak nikah am. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khalatu utawi khalah dulur wadone ibu. Mun candeng bahasa bara makwo an bada ning film makwo ro. Makwo ini maksudnya bebek dari ibu, makwo. Mak tuwo. Keng jandeng Jakarta makwo. Pada bilan je makwo je. Neng TVRI makwo. Al khalatu utawi khalah mak tuwo, makwo. Iku bimanzilatil ummi kelawan ngenggon-ngenggoni kedudukane ibu. Iku bimanzilatil ummi kelawan ngenggon-ngenggoni kedudukane ibu. Akhrajahu ngetoaken ing hadits sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa Ahmadulan Imam Ahmad min hadithi Aliin saking hadithi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sayyidina Ali, wal jariyatu inda khalatiha. Wal jariyatu utawi anak wadon iku inda khalatiha ono sandingi bebek wadone jariyah, makwoe jariyah, bebek wadone jariyah. Fa innal khalata satemeni bebek tretana ibu, dulur wadone ibu iku walidatun, ibu iku walidah. Walidah dari Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam menetapkan keputusan bahwa
kholah tretan binen ibu aneka kedudukna pada bereng ibu tibi. Ketika putra binen Sayyidina Hamzah aneka rebu, maka ibu si andi tretan bine yakni bebek bine neka saya lebih berhak dalam hadonah ngeromat anak kenek neka. Anapa ingki sebab kholah neka aula minal ab, bebek neka lebih utama tenebeng bapak karena bapak ini tak bisa ngeromat. Cara ngeromat anak bapak ini tak bisa karena bebek neka lebih penter walaupun bapak tibi, walaupun bapak tibi tetap ki lebih utamaan menjadi bine daripada bapak. Mun sampaman ibu mateh masalan terus ibu kelak ninggal tretan bine, saya rasa berhak hadonah, saya berhak ngeromat kanak kenek nikah. Apa tretan bapak bebek dari bapak ammah bene kholah tretan binen ibu. Ini kesel terjadi dengan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu wa arda. Dari hadis nikah dalil bahwa ala anna khalah ala thubutil hadanah lil khalah. Dalil nikah adalah ketetapan hukum hadanah kang kui tretan binen ibu wa annaha ben saungkuna khalah kal persis keduduknya bareng ibu tibi. Wudu yang kita betal, terus khalwah juga tak haram, gocengan tak haram, baik kenenge kabin alat takbit selama-lamanya. Dan dari hadis ini juga bisa diambil faedah annal khala aula minal ab. Kholah nikah lebih berhak daripada bapak. Wa min ummil bahkan dari mbah binen emak. Mbah binen emak. Ngerongko becan mbah binen. Njongko tahu ngeromat tetep kholah. Ternyata emak ni kisah lebih berhak. Tenebeng mbah bine. Walaupun pada binen. Mbah nak ki ngodah, bacadin ki ngodah. Saya rasa berhak pada binen. Apa mbah dari ibu kela enten. Saya lebih berhak hadonah. Ya, engki penikah menjadi kecuali menjadi tak sanggup menjadi kok punya anak tibi dak remah ya berarti dak mbah bine. Ini kedudukna menjadi bine nikah persis bi reng tua. Sami kedudukna paman lake teretana bapak ya reng tua. Sebagaimana ahormat dak reng tua ki ahormat dak teretana bapak ni kewajib hukum. Nyom tananga amul jaki neka tretana emak ireng tua kal inga ibu tibi. Berarti tak bener mon panakan acek cok masalah rebuan masalah napa burung paman tak cocok neka benereng di ilmu mon reng di ilmu ni tak seneka apa boleh ke tretan selebih tua neka tretan cacak neka otabe iyu neka tada bitin bareng ibu persis cacak neka ngak bapak persis hak-hakan bapak ngale ke tretan tua. Apa hakan bapak? Mun sepoi paratene mun sepo ekene sere neka hakan bapak mula tua tretan tua kisi neka dadi han bapak ngale ke anak han ibu mula tada ibu ngale ketretan bine. Ia sebagai dekat ibu kita tretan bine kisine kikia. Ini ketetapan dalam agama Islam. Timun beda orang arapuan anak antara na bapak bini nama teh terus saper ya menjori tang anak kok can bapan walaupun anak tibi tak berhak hadonah mungkin bade menjadi bini tak sanggup mbak bini tak sanggup apa can bapak mbona
Nikah ketetapan hukum dari agama, dari syariah, sebagaimana terjadi Hamzah andi potra bine nikah bi Kanjeng Nabi penorok ka menjadi bine, karena menjadi bine nikah biman silatil bebe baca naku sarip tambah yoso masih bebe mau nyaman aja ada kita ti ponaan dadi penean deh kican bahasa Jawa bener panakan ponaan iya tak dadi penean pahyung ki melono panakan nikah tak tepak nikah di menjadi wajib hormat wajib muljaaki peratenin pun persis kengak kering tua jadi cek ngal-bengal ke paman cek ngal-bengal ke menjadi bini bebe cek ngal-bengal nikah ternyata nering tua nikah walaupun tak gena pun tetep hormatin wah monggo naudzubillah saya paman gila mabuk masalah kita tetap cium tanah besah kering tua nikah otak sebine maaf kalau saya mungkin pelacur masalah ya tetap hormati ya perkara kelakuan kan tekan yang bercampur urusan hormat urusan atorok bunte cakapi torok bunte pele ulama sera bayi cintai karena ulama sengabel ilmu tapi tak sakapi etoro etoro ini kata pak nih kak habaib sera abai cintain wanu habib tambeng ulamaan masyarakat terkenal fasik tetap cintain sebagaimana ngebe ilmu cintain habaib karena durian Kanjeng Nabi siapa sih etoro bunte ya gelu le nyaman mon seneka Jawa habib tak Jumatan itu aja. Wah kiai nawa ngeberder sama tak apa can kok. Kiai di meja bodoh kon nyelket kiai nah. Tak itu moreng nyelket. Bodoh dalil can monyong orang bine abang kang sokor lebot kaca tak apa-apa. Can siapa? Terkenal tak gena tetap hormatin tapi cek torok bunte kan nyaman ring tua tetap hormatin king cek torok bunte la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq cek sampai taat atau benorot deka makhluk se cek ngajek maksiat melanggar deka Allah Subhanahu wa taala serapun serabai pun tahun yang nika ring sepo tahun yang nika kiai tahun yang nika guru tahun yang mun ki ngajek ke bareng se tak gena tolak tolak. Jadi bentuk hormat kalau mancing dengan tetap hormat king cek ngurangin hormat tapi cek gampang taat. Apa maksud ya? Kanjeng Nabi cek malaikat Jibril kiatannya kok. Kanjeng Nabi cek malaikat Jibril. Ketika Kanjeng Nabi cek waktu Isra wal Mi'raj. Malaikat Jibril tak kira ngecek bareng si tak benar. Tapi Kanjeng Nabi kiatannya waktu Isra wal Mi'raj. Ilaha iya cek ke amma kula nika Jibril malaikat Jibril ngajak Kanjeng Nabi waktu Kanjeng Nabi ren sarena ning Masjidil Haram langsung iya cek untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj nika Kanjeng Nabi kiatannya ila aina ki bada ila ainana nika de ka amma Jibril setelah malaikat Jibril menjelaskan ke Kanjeng Nabi baru Kanjeng Nabi ini keporon ya cek malaikat Jibril. Kulo sampean ki sini kayak cek orang. Rapat apa? Cek moro gelem buru pesen. Tos 50. Beres ki nangan 5 kilo bi nyakel tek 5 liter. Wah, ya wis tak ngurus lah. Masalah kompolan setan tak berapa kok wah. Tanya aki kada ilaina malah temu maksud bentuk cun arah ni malah ketemu Arya cek ngajak aliran tak gena masalah Arya cek ngajak bareng tak bener reng sini kemudian aji nih kam can ayo norok siapa sih ngajak Fulan bin Fulan nang di iktikaf di makin lapangan iki gelem iktikaf lapangan iktikaf masjid iktikaf lapangan
Anjon was surbanan, masih ngelelet surbanan mulai ngajak tak bener. Nah, urusan hormat tetap hormat, dek ring tua hormat, dek menjadi bini hormat, dek bebek hormat, cium tanah bebek kele, yang persis sebagaimana hormat dek ibu, maka dek bebek teretan ibu, dek bapak, dek teretan bapak, ami, yang hormati sebagaimana hormatkah ke bapak juga na hormat dek paman, dan nikah aturan nikah, wajok paman tambeng. Penuare ala ko duminu melolo, ya wis baik ngak. Lawih rama, la tuwa ma bade ya, maman ya. Cuma na tilo ngai bread kita ambu. Kecak ki para mati kita ambu. Ki baik ngak, mai ngak kelebihan cara bagus. Nah, dari hadis nikah bahwa syarah kholah tretan binin ibu aneka al khalah bimanzilatil aneka menjadi bini adalah kedudukan pada persis kelebihan ibu. Nah, dalam masalah apa? Hadonah. Dalam masalah ngeromat anak. Bene teretan bapak, bene ring tuna bapak. Tak kena ngerok norok. Mbak dari bapak ni, apa wis bodar puan anak. Sampai eret-eret anan, saya kanan teku tanah ngabapan, saya kiri teku menjadiin lah. Ini kepon aturan aku mula raja, nada tak kira nyari siapa. Didik betepak, norak bapak, norak ibu, siapa pun jelasaki, mula raja. Anak ini kan norak siapa, kan bisa mele. Lemon kene ini kan tak bisa mele, cerengki bayi dari mahadona norak siapa. Eromat serah hadona nikah, mon pacet ibu entade. Inorok menjadi tretan ibu. Terus ada ibu anu menjadi tak gelem. Ya dak mbak bini, mbak dari ibu. Jadi bapak dalam hal kak dinto walaupun aben ring tua andi hak dalam masalah ngurmat anak tetapi haknya bakal lebih menjadi bini nikah. Adik bapak aro bapan kakek. Imun bini tak kira menjadi ini saya beli. Serah. Bapak mereka didik anak nikah ke bapak walaupun tak pulang bi bapak nabi ni boleh matalan. Terus anak tak reken, tetap didik arwah bapak kakek. Mon bini ki bapak nikah si meli. Tak bisa orang lain mon ki beda bapak meli. Ternyata bapak tak keneng. Penakana bapak tak keneng. Sepopoh tak keneng. Embana bapak tak bisa mon ki beda bapak. Mereka na keleroh mon beda orang ngarapuan anak terus anak ni didik tak hormat ke ring tua aja neser tetap sabab ring tua ni kepada anak cek saking ada ring tua tak ada anak waduh bapan kakek tak bener cong mulai ngebereng bini ya nero anan cek ceretai bereng sidi melolo akhir sampai raja tanda ke bapak aja kelero tak sini ke cara didik anak ni kah tak sini ke kelero neka menurengan mondeng dasar karena nafsu dendam pegel ya kisine ke baca wah bapan kakek tak guna kakek tereken boleh kene akhirnya jera aja na bapan laben kianya mak durhaka nih kayak ring tua nyaman kan se anan tak ada bungko cong jangan bapan apa cak kakek tanda kangko engkau bila ne buang bi kakek jananan terjadi nih kebenika cerita keden kaula mata toman entar ke bapan bon apa sih bapak tak toman ngoromat gula bapak ni mulai kikene tak toman tinggi gula abine boleh gula tak reken bi bapak gula tak reken bi bapak ikan tetap bapak masuk polan di terus bapak tak jadi bapak ya nje tetap ku ning akhirat yolok Ahmad bin Muhammad walaupun saknya Muhammad tak gena tak kira ngale bin dek saper tak kira ngale kita tetap nih ke bin nih kampunan bin anak bin panci enria bin siapa binti serah tak kira ngale ke orang lain insyaallah Nabi Ibrahim pun walaupun ring sepuna kela tak kelem norok ke Nabi Ibrahim tetap hormat bin Nabi Ibrahim. Nah, jadi menurut aturan agama ni saya setuju, tepak setuju.
pas pon nikah ketentuan dari Gusti Kanjeng Nabi. Tidak semoga beda terjadi anak nikah noro aserah sedangkan mbak mbun mate mbun tak mampu karena beda penyakit tak bisa ngempen, tak bisa ngeromat, tak bisa hadonah derma menjadi tretan serah tretan ibu nikah lebih berhak bapak yang di hak sampengin belencein kebutok naben keperluan penuhin adapun ngeromat tak kira kuat bapak ngeromat real aja ya megaya sambian nikah beri ongku anan ngeromat nge utak ngangan kake nge gaya neto domanan kemenanan bagi ongku paling neng 5 menit beli boleh ada mak ngila ada emak nge utai ko curang pacat berat malah ibu nikah mun saumpamane bejer ngrumat anan sambian mbak mun saungkone saare bae berempa lumran orang alako 30.000 saumpama ngrumat anan sambian nikah nulung ngelain nyosoin paling modal lah 30.000 jelas saumpama seminggu le berempa sebulan le berempa kelar majer sambian tak kelar boleh anak lemah oboh tambah hecel dah mulai kene bini yang perhatian ring tua bini tak kira kuat sampean untung ibu ini kayak beri rasa belas ke anak mereka na perlaku aki orang bini ni kelebihan saya ibu anak kiper anak ni kata orang didik patepak haram buun walaupun apa sabi ring tua na saya sampai didik apa man kakek je Alah ke boleh letak ngereken dina dek Saudi dina dek Malaysia kita tetap ibu berneng sangang bulan berada dalam kandung ibu nikah sangang bulan benih semenit 2 menit benih sehari 2 hari benih sejam 2 jam benih sehari 2 hari benih sebulan 2 bulan sangang bulan berneng kandung ibu oh ibu tak gena dek Malaysia lah ke boleh dek Saudi lah ke boleh sehari lah ke 3 kali tetap ibu tetap ibu bapak ni sini kedidik betapa. Nah, seumpama terjadi nggak nikah, saya rasa lebih berhak menjadi bini. Nikah saya lebih berhak untuk hadonah. Adapun bapak cek larang bapak nikah untuk nyongo, untuk ngempen, ngajak main, masalah ngempen, dan macam-macam. Karena juga anak bapak nikah king dalam masalah hadonah, nikah tetap pagi dekat khalah dekat menjadi bini. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu an wallahu alam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة لغاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما
نخضى بالخير نخفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الفاتح من رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم جميعا كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بل وبارها سوس المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا نخال عقس الفقر المقدم جميع ساداتنا لبا علبي فخر الوجوه شب وكر بن سالم وكعب بن سالم قد ربنا سيدنا شعب القادر الجيلاني وسيدنا شاذلي ثم إلى أرمال في هذا الكتاب بن حجر الأسقلاني وأصولي ما فرم قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاطس وشعالي بن عبد الأبارس قد بالثول بالسمس بلاد الحبيب عبد الحداد حبيب الزنهبشي قد بالمال الحبيب النبشي وأصول ما فرم ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد جير مقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاب وعمر محضر وإخواني ثم إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب صالح بن حميد تنقول الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه بن عبد الله بن أحمد بالفقيه وأوصل من ثم الحبيب هادي بن شبكر بن سالم ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الشاطر والحبيب حسن الشاطر والحبيب سلم الشاطر ثم الحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب عبد القادر بن سنسن والحبيب علي بن سقا وأوصل من فرم ثم إلى روحي كي جاسم نور سليم وزوجتي وكي هاشم رافي وزوجتي ثم إلى رجد عمد زوجتي بران زوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخواني ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين جميعا أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خلوة وعافية وأن الله يعلي درجتنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفكر في دين ويعلمنا علم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا وأهلنا وتلامذنا وتلامذتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يشفي أمراضنا ذي حاجتنا وعلى من سلفنا صالح مثل جلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وعلى ما طلبوا طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.